It is only when we are well, strong, and alive that we can extend helping hands to families and friends. Have you been battling illness for so long, going through marital problems, financial setbacks, made requests from people, and have been failed? Brethren, it is time to seek the face of the Lord and Prophet Dr. Abednego, the General Overseer of the Kingdom of God Ministry Prayer Camp. Surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servant, the prophets. Call Prophet Dr. Abednego on 0208-599576 or 0278-977215 or visit us at Kingdom of God Ministry Prayer Camp at Nsawam Otwase. Meeting days every Wednesday, Fridays, and Sundays. In the back to my G8 so your other social media platforms no follow na like na HM. Yes, of Penia, what that heavyweight champion international Reverend Dr. Evangelist Patricia Woodrow Cranting. Nesamo Equopiemo, Ewo Accra Circuit Court 9 no, and then Okopiemo na Eyadia Court no Amani bill, ya granting bill. Prosecutor Biasanka, Yansanso and Prosponia Nase, ni bill no Yankee and Fanko Etri Nansono, and Yadia Jeja Watna Asamna so Eddie Tumo. Na and so acquire that's from Ediama Reverend Dr. Patricia and then na woda kasia pa wodi ni birthday drink anka mami ebet na fie ni wadie anase abonten no kwakwaya doye ni donations ahodro se hifa no dey fa na so no esanse ni nipa pe no enya sa na nyame enyenti eneyi amami edi na woda sonko ewafi 2022 mu abra nyame etonsa ede frɛ no a obeye wo Kristo ni no anka afei na woda nkasa wobedi ewo nyame mu mayahu sane maami na wode die wo nyame mu no etie no eyade a odi court etrenchie ene ye dan no court 10 ye de ne court 9 eye court 9 nsem a enipa bi mu etrese eyade a wako na sorry na ode kwati kwanso edi wo sika se wonfa mara na wo ma won sika pudu a egwa dakam na nso wonfa ama omo no enu no odi kopie mu e wo court wa enei ya grante eye Reverend Dr. Patricia bill na mayenko na yenko hwe ne esi ye e wo court ho ni bi emfa emra Mama, let me. Who's a new number working to me?
ne ekwaso ewo ho eno no wahu mama pata na cha se ne da bia wakọ ya woye no ene nso sonko a wuhu ye ewo ne ho no na odi afa comment section no ase e de amame na bela ye de ema no eye presiding judge Samuel Bright Akwa e granting ni bill eye 50,000 Ghana cedis ana afenso enipa miensa eye sureties no omo ewo se woye enipa bi a woye abanya dwuma na bosumi bia o makatu a woje no enye eye less than anase enso ansen 2,000 Ghana cedis wasa eye 2,000 Ghana cedis ne muro ye enipa miensa omo sign ese enese mama party ye hunu wo court abra ye hia no a ene na sa nipa yi na wo be ansa eye to the court no enipa emiensa na wode sa niema etoto aponso ewie ye no na eye court ayeltem drani eye judge Samuel Bright Akwa ede na ba Paul ho say pan ene na adwuma no asi enu nti yamane bill na bill a ye de ama no ewo court 9 no na eno entrese mama part ekopie mu ewo fi akodi ni birthday debi wosan akwakoto a eye court 10 a reminder wode man no se wonkotwa eye na watwe mienu ewo eye police custody till say na watwe mienu ati no besan akopie mu ewo court 10 na eye ne lawyer dada ye friend no e father eye papa yi eye lawyer bia no ye Reverend Dr. Patricia abra no ye konfo Agradaa no na wo ye ne lawyer ya che no fa ne tender TV nsensem ho papa na etwitwa edeje no na no so aba be kasa wo kyeremu a abra nyame edi nanimu no ne mama party be ya adwuma eba okopie mu o ma mi fie no no hwe fie ho ene sane ho ne matie e ho fetie ene sane ho tie na ebo ne ho enu nti no eno ene ma ne resign se ontimi ene no enye adwuma bi na nya se ma me no eye ne bibi o se ohwe ne ma wo hu ya na che se efie ho no etu entine ene ne kra enye mama part anase Agradaa asole mabi anase nipa bi a wote dawrubo ewo mafidie so a wokopie mu wo heavyweight champion international sanka wo kwa akodi sika donation ni bia ama ne sa amfa ma wo no wadi kopie mu ewo court no ene court ama mama part bill 50,000 Ghana cedis and a treasurity or salary and not less than 2,000 Ghana cedis. And then no send a woman or a mama part and then send someone about or call another remind for court 10 edian so no send a woman ever call. And no see any free more ya money bill and answer your money bill. Ni birthday a cosin. Now ya fire feed the case so I will share a mama part happy birthday nyami oshraw nyami de nim ne ayama ne ma e na wo ye ono so de nim enna ne mra bia ne ne besi ewo mu enu ti abra wudi wo birthday na ye hwe se ane wo donation de ya wo ye enti obema wasole ma no anase wasofo anketua no e de anono de bi e de abetoa wo police custody ho na ne eye omo dam wo hoyi e di birthday no na ama eye wiase nyina anase osoro ani achi aha and I'm doing AC or all the social media platforms so follow yen na e like na share media any impress and remember nyina ketwe ba ko pe ye ba san e share bi mu makra Theophilus Anani so open the best media school in Ghana there and a too much multimedia college we say eban equipment apapa a church for our quadro ewadusiem any air conditioned room there eban media law advertising camera handling and marketing there and then location no ewo abeka free park junction for number na egwasio na wankasa frɛ na obi andada na me mobi nkasa me frama wankasa frɛ abati